Isegimi Nkosi yami ngicebile yebo kakhulu kimi Nkosi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambe imihla yonke kanye nawe Nkosi yami Siyabonga Siyabonga
emasweni basha cela sihlabelele sonke ingoma yamkele sinamula emasweni basha Sale phansi ke ndobe senibuya xa ingo round 2 egama lenkosi Yesu malibonke. Glory to Jesus. And as singema sonke ngenyawo hlabele nje ingoma eyodwa ke bese ngihlala phansi. Oh ay hallelujah. Bengicela nje sime sonke ngezinyawo sizohlabela nje uvule inhliziyo yakho sibe sisinikezela. To Jesus. Glory to Jesus. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, 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 withholding nothing. Lord, I surrender. I surrender to you. All to you, Lord. Everything I
zonweni zami lona alwazi lwangedlula yebo lwangisindisana alwazi lwangedlula lwangisindisa Elubanzi bazalwane zilusulile mingelasi uyaseka kimi zilusulile uyaseka kimi
silapha ebusuku silapha ebusuku silapha ebusuku silapha ebusuku silapha ebusuku Shakata sobra sona libro saya Ripa kadosa do libro saya Yekende libro saya Uzaya libro sona Ruya sakadoshi daya libro sanda Ukuna masaya libro sona Yipadosa kaya la monda Oh, Jesus silapha Nkosi silapha ebusuku. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Ube wena usahleli ube wena usahleli ube wena usahleli ube wena usahleli soda sikwi beke soke kusi siyahlapha ngobusoba bakho uzuphakame wena igama lakho malidunyiswe ibandla lonke lithi amen. Praise the Lord. Singahlala phansi sonke. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ake sithini kanje sonke emhlanganweni we-iTende praise and worship. Phakamisa izandla zakho nje uthi ngegama likaJesu. Akusukumise nje isandla sakho uthi namhlanje sizothandaza. So shumayela sihlale phansi sithandaze. Asike sithi nje sonke ngegama likaYesu. Thank you Jesus. Phambanenze yonke into. Thathe ithuba ke kulelo uThixo sithweleyo wasinceda ukuba nathi sibe khona apha sokhonza kunye nani. Siyambonga kakhulu akhonto ingcono esiyenzileyo nathi lubabalo lukaThixo olusincedileyo sabakhona namhlanje kule ndawo yase 70 land. Praise the Lord. Sibulise ke abefundisi abakhona phakathi kwethu, bapostile, abaprofeti, bavangeli, betitshala bonke, bazalwane enkosini. Siyanibulisa nonke egameni likaYesu. Benibulisa nonke egameni likaYesu. Benibulisa nonke egameni likaYesu. Benibulisa egameni likaYesu. Bulisa ngokumhlangano egameni likaYesu. Benibulisa egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Benibulisa bonke abantu egameni likaYesu. Ake sitheni kanje nje namhlanje siyothandaza. Ake sitheni kanje izandla zethu. Praise the Lord. Thank you Jesus. Usibusiso igama ngisomtheyifani sindisiwe uYesu wayinceda impilo yami. Ngahlangulwa nami ngamandla evangeli. Angikhulule ezonweni zami. Diphilele inkosi. Thixo ke namhlanje uthembakele. Praise the Lord. Akululanga kuma kwindawo ezinje. Praise the Lord. Kodwa ngenceba yakhe siyamkholwa. Hallelujah. Ngizocela ke asizolibazisa ngifuna sinqale ngqo. Lento uThixo ngithume yona nayo lo ibali okanye intsomi. Angikwazi uzibalisa ngisemtsha kakhulu noba mtsha. Thixo esinceda ngicela sife sinqale nje ezwini. Praise the Lord. Singala nje ezwini lenkosi sibe siyathandaza Matthew chapter 5. Matthew isiXhosa. Chapter incwadi yesihlanu
Jesus. Matthew chapter 5. Omnye ufuna uzosifundela kuJohn, kuLuke 1. But leyo sothandaza ngayo bese sihlala phansi. Luke 1. Praise the Lord. Matthew chapter 5. Inye cha verse sembele kuyo verse 2. Verse number 2. Wawuvula umlomo wakhe wabafundisa esithi, banayono abangamahlwempu ngomoya, ngokuba ububumkani bamazulu bobabo. Ubumkani bamazulu bobabo. Amen. Cela sifundele omnye ku-English. English version noma yiphi. And he began to teach them. He said, Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Yeah. For theirs is the kingdom of heaven. Amen. So thetha njengalo bless uyi-1 namhlanje sithandaze, then bese sifaka incwadi kaLuke chapter 1. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Cela uqala usifundele pha verse 1 ngifundisa pha kuwe English. Verse 1. Verse 1. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. No, Matthew chapter 5 verse 1. That's like Luke saying Matthew. Verse 1, Matthew 5, verse 1. Verse 1. Now when Jesus saw the crowd, he went up on a mountainside and sat down. His disciples